Sì, tasina ko e boat fest mane boso sa acabano sa anunciata me e permiso ka serduna da di Gesù Norte ku 6 horas da tarde, 6 horas da tarde ta papaga e music. Dus siko e persona nang akeda, tatin persona nang akeda riba beach tambe e boto nang mara ina onda pero a purba di zorpa noti music, so music ta trese mas aglomeração lo que te parte evento mês acaba 6 horas. Nos por bisa ku mi ahaya feedback di e parte di maritim, ko bisa na asin ng control ang tatatin konan ku tata falta aki aya, persona na haya aviso, dus nan sa acaba por en general panang elabay hopi bom. Dus lo que te e parte ku mane posso por awak nos mobile comando to ata para cerca tambe después di parada di San Nicolas na Abinang te ora ku turco sabira quieto nos ating e parte di MK9 Flex Team top e parte surveillance tambe di KPA ku akeda inang tedeng después di nuebor e por bisa ku elabay bom nos por bisa elabay bom konang detention zero pa lo que ta e parte di control manejabo di influência durante evento tawata zero mescos ku San Nicolas tambe so motor unit nos haya recap kiko apasa e nos pobisa maioria gente nos está contento com a comportação di e pueblo espera ku nan sigi bai pature atividade nan kubini nan por cooperar que sei tambi e corda dis nos tem para reforçar a lei e para acordar de ser consciente nós estamos trabalhando de goza pero cumprir com a lei. Danke Liliana.